ole hei voina press conference ni turin Longklai district MNYF te kan hanin bo sai le chu ani a press conference kan nei na tur hi apoi mo le maya a masa in mi puite mi chik tu te chi bai kan han buk chewa chu ti rol chuan in mel hriat tirna kan nei masa anga ke hi zk lo ne chunga Longklai district MNYF president kani a hei ka ding lama thu hi zomuana MNYF ka kan general secretary ani a apia le mi hi lalrot fela kan general secretary tho ani ka vela ma hian silorin chunga kan vice president MNYF a oma adot le hian Samuel lal thanzama secretary district MNYF ani ti chuan voina press conference kan nei na chan na kan soidu achu kan hnung loka DC office atang hian DC office a disaster management and rehabilitation branch in emergency response vehicle driver to lak na advertisement anti chuaka chu advertisement chu chanchin bua pon chu alova an office notice board a anta ringota hei headline hian a copy kan nei a hei hi ani a hei hi advertisement copy an office notice board atanga kan lak ani ti chuan ni som ni pariat thleng zun ni som ni pariat thleng dil thei ti kha ani a voina press conference a kan soi kan statement chairma ka soi du chu heta an na la ka hi efi zonun moya son of eflorin sang along klai chan mari ania kan veng pa lo ni le nga la ama ro chu aku an kum te tlem dewa kan lo in fechia lova ama efi zonun moya hi an na mu hi kan huat le kan thik wang kher kher kha ani lo ani ti hi kasoi masadua na mu sela thalo neiten om sela kan du sak kan lom pui em amai ro chu at na mu dan kong kha a channel dik sela ba sei tu kan nei lo ani ti kha mi lo hriat sak ula kan duwa ama efizo nun moya te po mi mal taka thik na emo huat na emo kan nei lo ani ti kha kasoi masadu ani ti chuan press statement hetiang hian kan siama thil aul somjok nan kan statement siama hi ka han chiar zung mayanga a thawme hetiang hian kan chiar ange Deputy Commissioner Longklai District DMNR branch Noya emergency response vehicle Khaltu tur driver lak tura Deputy Commissioner Longklai District DMNR branch chuan advertisement number R11012/7/2025 DMNR DC Longklai achua zun ni som ni pariat sang ni som ni panga thleng dilna thelu thei ani he na diltu hi mi panga an ni a chung te chu alan lal lian thuama Longklai veng pui Emmanuel ke lal lian puya Longklai veng pui ke lal din ki ma thingka lal ruat ki ma electric veng le van lo muaka electric veng te anni heng mi te hi July ni khan interview nei ani a diltu panga atang hian alan lal lian thuama veng pui ti lo chu an interview kim ani hemini July ni vek hian appointment letter number 1102/7/2025 DMNR DC Longklai chuakin deal na po the lut lo le interview po machan lo F zonun moya son of F lalrin sanga Longklai chan mari chu lak ani appointment letter copy po
mu thein om ma hei appointment letter copy hi hei hi ani a hei hi appointment letter copy ani a ti chuan July ni interview an nei ni a hian appointment an ti chuak nga la July ni thunga ahna hi azom ngal ni in kan hria ani hemi chungchanga hian thil diklo omnia kan hriat awangin MNYF district headquarter longklai chuan July ninga sanghi somni panga khan RTI mangin zona kan siama July ni somni pakua sanghi somni panga RTI chan na min pe ka chuan kelal din kima thingka chu he na hian lak ani ti tarlan ani nichina appointment order karun tarlan kha July ni achuak ani a F zonun moy order appointment order ani kha he na hian diltu po ni lo interview po ma chon lo F zonun moy lak ani ti hi thil dik lo tak ani a kalphung thar sarkar ZPM kai huai hian thil dik lo tak an ni ti ani ti hi mi puite hriat tir kan du ani nadil tu ni lo F zonun moya chu hen ha hian lak ani ti kan hriat awanga MNYF district headquarters longklain RTI manga zona kan siam awangin tuna adil tu nge appointment an han pele ta a hei hi thil diklowa an thil ti diklowa mai phi fai tumna a kan ngai ani he na hi advertisement anga ang chuan post khat chau ani a mi khat lak tur ani tuna landana chuan he na hian mi pahni lak ani a hei hi sarkar kalphung ani lo ba ka mi puite za lo na a kan ngai ani an thil ti hi adik lo ti kan hria ti an hria tin appointment an siam thale ta chu ani ti chuan adil tu zing ami kelal din kima chu lak ani ta ti tarlan ani a kelal din kima appointment order le he na atan leldin kima appointment order a he na atan hian July ni sang hi som ni panga a lak ani ti an zia ka kelaldin kim appointment letter hi kandila min pe phallova amu ero min mu tira thalak po an phallo ani F zonun moya appointment order number le date te hi ke laldin kim appointment order number le date tenen ain ang vek ani chu miom zia chu July di hiya hian na pakhat atan mi patni appoint na order achuak ti na ni chu hei hian atilan chian chu dan lova an lak F zonun moi chu RTI chan na an bo sei chungin ban na submit turati ni in aban na submit nu a aya adil tu zingami kelaldin kima appointment order back date in an siam ti achiang hle kelaldin kima appointment order hi office kan GS te patni in an mu ani kalphung thar sarkar inti ZPM kai huai sarkar dikbik thabik felbik tura intiam hian in than ma an thutiam anti lot in thei lo chu soi lo nalak le zela po mit an meng lo hle ti achiang hle ani Deputy Commissioner Longklai District DMNR branch in casual driver anlak chungchanga
thil dik lo om kan hai chhuah hi mi mal thik na emo party mal in be na emo ani lova district chunga nalak akal dik thei nan le dik taka thil ti ani thei na na mala kan ni ti hi mi puite hriat tir kan du a tun hnuah hetiang hi thlengnon to lo se ti hi MNYF district headquarters longklai chuan kan du tak zeta sarkar malak na reng te hi kan enzu izel don ani khati chin kha press statement kan han siam chu ani a ti chuan kan soitak ang khan mi mal in huat na le in thik na lam ani lova thil dik du na awang ani a sarkar danga po advertisement chhuah lova aru kan halak te hi chu om fo tun thila po hian advertisement chhuah lo hian ngo rangin lo la hle mai sela kan hriat lo hian an kal mai thei mai tur ani nima sela chu tianga ti ta lo chuan ming that tumin thil dik taka thil ti nia lan tum vel si in advertisement chu po chanchin buwa le media lama tarlan puanzar omlo an mani office notice board ta an tar ve dek a chumi mang chuan mi in an dila interview an machona interview po machon lo deal po deal lo an han la le mai hi adik lo kan ti ani mi mal appointment kan vathik wang lam ni lovin an lak dan channel kong dik lo kha a thalo kan ti a chu mi puite hriata puanza kan tum mai ani ole ke ma tang jon kha ti zong kha ni sela